Алло, слышишь? Пока не выходи, алло, не выходи на улицу. И другие отверстия. Белгород вилаятынын рус ишгачы күчлерінден азат етулівінің бірінші күні бойледі. Саба Украина-Русия сыңырыны кечкен Русия сербестлігі легионы ве Русгөңілік корпусының аскерлері юз берген Одиссияны айнен бұл шекілде адландырмаға талап етем. Инсансыз ава арачылары вертолет, танк ве американ зырқыларынен. РДК вперед! Yolda sınır noktası ve Gayvaron adlı Nezaret keçit noktasındaki Rus askerler yok edildi. Sayıları belli değil. Bu gibi ucumğa şaşırgan Rus propagandası ne etmağa bilmegeninden bütün gün episi gerekli hareketler yapılganını ve Ukrayna istihbarat grupasının basılganı akta tarif etti. Sadece söz Rusya vatandaşları akta olganını, Ukraynlilerini öldürmege değil de özünün topraklarını azat etmege kelgenleri akta aytmadılar. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Yolbaşçısı akta haberler mevcut. Bu akta Belgorod vilayetinin yerli malumat vasıtaları bildiriyor. Olar bu hadiselerini açıklagan yekene menbalar arasındadır. Belgorod'dan ise yerli sakinler kaçmağa başladı. Rusya'nın fevkalade hizmetler merkezinde ise insanlarını sakin olmağa ve evlerini terk etmemeye çağıralar. Что ты скажешь? Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам. И дедушка Путин совсем скоро, наверное, превратится в липовый мед. Все отлично. Rusiyaga serbestlik ve Rus gönüllü taburu askerleri Rus vatandaşlarıdır. Olar esir düşken askerler ya da bu işgacı cenkte iştirak etmege istemegenlerden ibarettir. Olarga koşulmak hayatta kalmakның yekene imkanlarından biridir dep kaydete Ukrayna istihbarat hizmetinin yolbaşçısı Kirill Budanov. O işgacı askerlerge müracaatта bulundu. У них также есть выбор – пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит по проекту «Хочу жить», имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза. Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект «Хочу жить», и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки. Брянск ve Belgorod vilayetlerinde FSB sınırcı hizmetleri binasının yanğanına dair foto ve videolar tarqalmağa başladı. Askerler birkaç kasabanın azat etilgenini bildirdiler. Askerlerin Rusya'da ilerlemesi tecizatlarının kullanığı ve Belgorod vilayetindeki panika Putin'in kulağına ketti. Onun yardımcısı Peskov Putin'in haberi olganını bildirdi. Rus gönüllü askerler ise kaydettiler. Mutlaka kartlaşkan diktatorga gelecekler. Maksatları ise cinayet rejimini devirmektir. Ukrayna istihbarat hizmetlerinde kaydetkenlerine göre ise söz hafsızlık kemeri tizilmesi akta ketdi. Bu Ukraynlilerini hava hücumlarından korçalamalı. Bunun için ise tek Ruslar dahil etildi. Ukrayna askerleri Bakhmut tarafında Rus düşmanına baskı gerçekleştirmeye devam etti. Bu haqda Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Sirskiy bildirdi. O navbatdagi kere Ukrayna cebesine kelip çıktı. Aytganına göre şehir etrafındaki muvaffaqiyetler şehirni kere almak için yardımcı olacaktır. Bakhmut'un özünde ise Ruslarının yalanlarına bakmadan 9 ay devamında çatışmalar bitmey. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şehrinin şimali garbi yönelişinde Ruslarının hücumlarını toxtatmağa devam etem.
Украина шарқи арби бөліклері спикері Сергей Череватайның айтқанына көре Бахмут САС вазифесіні еріне кетірді. Украина аскерлері Русланны жидді бір шекілде зайыфлаштырды. Айны заманда бинглерже Украина аскерлері қаршы салдырға азырланмақта. Ялтаның Ижғаджи меморий бинасында Путинның портретіне вярби бөлік бинасына боя тоқты. Рус көветчілері душман меморий биналарының қырмызылашқанының себепчі солған 14 яшындаки генч баланы тұтқанларына дайыры сабат берді. Ознын протестосы үшін оғлан бала Санкедерсін мақсус керичтен Ялтаға келіп чықты. Яшайжақ ер кералады ве әршейні видеоға чекті. Ижғалилер әршейді интернетінің тесіріні қабатлады ве генч баланың ана бабасыны жазаландырды. Сөз мұхтемелен меморий месулиятақта кете, ама аледа қанунсыз махкемейле бағлы тафсиятлар белі дегел.